Nimururungano wa arimi a macani a Gachege gicigo-ini kia mbunge kia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu makihinyiriria kurihwo kwa bonathi cia macani mbeca iria ciarekereirio ni ruhonge rwa kuramata macani bururi-ini KTDA cia mwaka wa 2020. Kurerikana ciringi mirioni 29 iria ibatie kuriha arimi 162 ihingiriirio bengi-ini ni arugamiriri a itinga ria macani ria Gachege makiuga arimi aya nimagethire macani maingi makiria gukiringithanio na maria managethwo hau kabere. Turahitwo na 2250 whereby turarihirwo zero to the bank. Maihuire matukuya matongoretio ni Patrick Mwangi na Milka Wambui arimi aya ni mathingatite kuga arugamiriri a kambuni ino mena matanya ma kumakungiria wara na muthia morwo ni mbeca ciao iria mathithineire migunda-ini yao. Wenda turathire gwitia ku factory turaingatwo na turero tutingingira kuu ati mbeca icio ni cia ma directors na managers. Twathi kugira mbia kuria factory ni mararega gutunengera na ni turatua cai cia mweri ni meguturiha no ka slip gaka ka muico ni mararegire guturiha. Akiaria ari gicagi-ini gia Kamwangi munini wa County Commissioner Baxton Mayambi ni ahete itinga riu thikũ 10 cia gwika uthurimi wa mathabu na gutigirira arimi aya ni mamukira bonathi ciao narua ta uria kwahotekeka. Nimeweza kumtuma Assistant County Commissioner mdogo wangu Bwana Motanya aweze kuwa observer kule kuhakikisha haki imefanyika kwa wakulima, ili kama kuna mtu aliweza kupeana majani aweze kujieleza, ili shuluhu ambalo linahusu shilingi milioni 29 liweze kupatikana. Arimi aya ni maugite amwe yao mehokete marihima bonathi ino kuona bengi ni matengeretie kuriha thirĩ wao kana matahwo indo iria menacio kurumirira gwikururia kwa marihi mao. Ndina mwana wi college tariu ni muigate nduraga thibitari nginya mbia cia guthi thibitari ndingiona to mbeca icio citu ciothe ni matunyiteire riu twina ruo. Oho arimi aya ni maikitie mateta mao kuri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na minister wa urimi Peter Munya makimoria maingirire ndeto ino. Marenda gututhithia kio tukamenya